Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Yeah, hi kha hi tisa response ya Makhadzi against Gagash after loko a n'wi hlaserile very na nuna wa yena Blaze Boy mi nga mi swi vonini. Hey, no hlamala hi ti-screenshots man. Yeah, video already se hi endle mi yi vonini ni sure la Gagash a kha hlasela Blaze Boy na Makhadzi mi nga mi swi vonini analysis hi ndleni ni ta vekela a link on top comment. So hey, Makhadzi ivi ya kota swinene. Na ku hembana loko ni ti-screenshots ti kha ti hi ta tirhisa page rin'wana nga ri vona ri vikele ti-screenshots ta ku hambanahambana ku mani ni tlele hi hi 2 na ha zama ku edita video leyin'wana swi teke yena nkarhi. So page ra kona i Gaza to Gaza News on Facebook a hi rona ni nga posta ti-screenshots ta Makhadzi loko a kha a responda a hi voni ku i te yini la hi ku landzelisa live fike hi vona Makhadzi a sungula posta la nga fa kombisa timhaka ta ku problem I was sleeping and apparently he deleted his post na ku na post to tala nga deleta yona ni Gagash na ti-video na yin'wana live video a nga hi deleta before le or after le hi nga hi endla yena ku tlhela na yin'wana a nga hi deleta mara ni kume nyana party nyana on TikTok hi ta yi vekela cause I had a lot of gigs last night but Gagash a nga ni humeseli moya mina. Tsonga artist they are scared of him va n'wi chava mina a ni n'wi chavi over 0 la wa swihlayisa swa nga tsala swa Makhadzi ku swi va na that sauce nyana. Problem is I have a lot of things on my table to deal with. Ni na ti-international show and my one woman show in Polokwane to promote. Mara loko ni nga reply it's like na mchava. Leswi a swi endlaka ka tinqambi ta ka Gaza to shipa him cause they don't know he only know how to pay toll gate for them to get to Tsonga market anyhow thing. Mina a ni malambani a nga ni humeseli moya and I so wish all of them can wake up and stop being exploited. Gagash nungulava one by one na soft life ya mali ya vugevenga. Oh ni sala ya vugevengu ina ku xivenda vugevengu ne. Tell him to bring it on. Very Gagash dya mali ya vugevenga. Yes bishono kona a ni to ku vugevenga lebyi nga ku ri byi kumbe lebyi vugevenga vanhu va byi suspecta ku bya ku Gagash a nga va a ri involved maybe eka ku hlantswa mali kwale 17 ku hi leswi a tshamaka kha blame wa swona Gagash ku nga va a ri involved in drugs. Okay, let's go. Tlhela ku va na swin'wana screenshot laha hi nga fika na Makhadzi ya kombisa timhaka ta ku Gash, I still want Tsonga people to respect you. I can make you arrested tomorrow if I want. Vana nga khomisiwa Gagash. You remember those days you took a bribe from clients when you thought you are a proper traffic? Very xigeveka Gaga. Gagash phela I munhu loyi hina tshama kha hi byela ku yena a nga khomi bribe. A nga teki bribe hi leswi nga duma hi swi tiva ka Gaza. Se mara ximanga xi le ku humeleni sakeni very Gagash wa teka bribe. Masipala very mi ta khomiwa hala. Can I post them? I can now. You have a lot of enemies who want to use me to fight their battles. But if you try ngaku ulava humesa moya, I can bring it on bafo. Stop taking advantage of my boyfriend. Just stop. Kulelwa nuna. Hey, please, unganitweli toilet. I can go off if I want, bro. Who are you if I didn't give you a name as a chance taker? Mina ani Bliss will respect you even though you do 0. Stop humesalangi mi moya leswi nga swi tsarisa swona loko a ri ni munhu wa nhlamba ya after take 7 more. Unfortunately I can't read it like that, but yeah, please, I can embarrass you now. Behave. I hate what you are doing.
Venda and Tsonga people are one. Don't make them fight in the comment section because of your lies influencing Hebafo. When are you busy manipulator? Okay. Yo, very when you are busy manipulator van. Ema umesa moya. Umesa moya nse. Please tell Gash that a 30-year-old ladies like me can have 5 body counts and 18-year-old lady can have 50 body counts like his girlfriends. That they take home at the time. Hey. Vama khadzi no va tiva ku era munhu wa vuteketeko mara hayi ve loko komiseni ku hayi teka swigangugangu swa yena swi tlhela na vanhu va 50. My relationship, if it bothers him, he must come take me and he must have a good spirit like my boyfriend cause I don't like demons. Yeah, Gagash. Gagash. I look buoyant. Okay, yeah, I don't like demons in my line. All my ex, I dumped them cause they were going around attacking demons. And he have no right to decline me because he managed to go through a lot with all his women he have met. No one was holy. He was he was kind like me when I was kind to him to take the peanuts he gave on his birthday. Oh, Gagash for a mali tsana le ayi humisi. Elo ying sala previous live Gagash sa komisa timhaka to no. Sava nga ri ku twanana mali and stuff like that. Ku makhazi la atuna ku launch liya hi launch in the street, not an outside event. Ma swi ndisa ku a ni leswi swa specify, I think swa specify wa swo fana leswi ku event leyi le ndeni le handle until what happened. Until what happened. Kumbe Gagash a ndlelwa FIFA. Gagash a nga ni humeseli moya a ni mchavi na vanghana va yena one by one. Vanghana va yena swi to ku munghana lonkulu i mani wo funi swi ka kahle ka ngwenya. Ko ku vhele nge update mi nga kuma vulangiwa ya V6 amaroka mi nga kuma hi ri busy na live ku lo aku vanghana a hlana wo chavi vona vanghana vakulukumba ho vula lava nga na influence online and stuffs like that. The only thing he's scared of is one of people who knows him better to come expose him cause wow, you realize you worship Shigevenga. Where is Shigevenga, Gagash? Cause make me understand why people have to punish me for my boyfriend declining performing for peanuts. By that time myself, I showed him that I don't enter in my boyfriend problems and you still continue to show me your 2 minutes energy. Shafila. Na ri Gash wa n'wina mina a ni muchavi u tolovele ku dya hi ku yiva. I can see his online. Tell him ni kombela ku a ku pfe ni n'wi komba sweswi ku a nga arrestiwa sweswi a nga ni humeseli moya mina. Tomorrow won't have time ni humesela moya. Va dlaya Gagash a ni tshama ni vona Gagash a seleteriwa hi ndlela leyi. Leyi nga sala post leyi nga henhla vhele ya ti-body counts and stuff. Kona ni nga fika ni kota ku vona response ya Gagash laha hansi laha. Mara wa ha ri ku delele mara yo sungula fika a kombisa ku sorry my queen. I'm not sure if she replied or what. A nga replying la and then a tlha tsala leyi a tsala ku tin'wana ta ti question tale ka paper rap chippies. Did you know that Philani bought VW V6 abaro evutisena makhadzi va ha ri ku lumina kha pfuretela Gagash aya va hambana no boy 7 kahle va delela vanhu lava. So leswi swilo swi nga xona kwalano and stuffs like that. Hala a hetisa response ya makhadzi I think leyi ta yi tsemisa sweswi ya ku continue ta fambi line yo karhi. Exi ku na clip leya Gagash ni yi rivala ni ku a deletini live ya kona ta yi feka kwaleyi va yi ri makumu and then video yi ta vheta hela na yi rivalanyana hi leyo yeleyo. Swi la ku mara post ya social media yinene post yinene aka leswi ni nga hlangana phalaphala Royal Gardens laha nga ta ku na yamba mani hembi phela loko ni nga humesa proof ya munhu a bandiche nhloko a ni humi va fika kule
a va ha ku sungula ku jola lava vambirhi ku humelele xisa xin'wanyana ni nge xi vuli hi vito ni nga xi fayela ndyangu or something apparently i ex or na sweswi ku nga va ha ri munhu na makhatsi va kwala xisele xiyani xi lo languta xi kuma ku heyi loyi nga ku i nkulunyana ku nga va ku ri loyi wa manager loyi swi vula ku hi he munhu wa mani wa ntlambi xi khoma ku xi fayetela xi ba manager loko ala o fika o commenta kwala kumbe a ya a fika a tsala post a ku na hemba ni ta commenta hi picture ya munhu a bandage va ni tiva mi ya ni hembi ene ni tlhela ni humesa na date a ni ri ya komba laha na date ya ku ri mi languta Royal Gardens mi languta date ya Royal Gardens mi ta swi vona ku a ni chance leswi swi chansaka ni ta tlhela ni huma kale okay va eka xi komba ku xi va nyisa loko xi nyisa hikuva xi vona nga ku luwa enyuherinyana swi vula ku iye munhu wa ntlhanu nduna Mozart no ile vendor di tsene mo rangwala number sacho ke mo life ngele e ri bona ke tsena fela ke tla re a ke tsene ke tla round man show sacho so loko bona hemba mo a va tsala status va reply ba na hemba va ku kumbe va ku hanya xikoma ku xi fayetela va ku ha nga pfuli case 1 2 3 brachiwa munhu a ri swivatini okay hi tshika leyo a ni ri ku buwe mbyana ku buwangi nchumu that's why yi khansurile ku a ni ngo loyi fana sustain a relationship phela i ta hi onhisela a wu fanangi endla nchumu yi nga ta hi onhisela va huma ka yona tisuka ti ya 17 siku rin'wana ra Sunday tisuka ti ya 17 siku rin'wana ra Sunday a fika humelela ntlambi yi humelela xintlambana va fika va ngombe movha ya 4 series ya va ku famba hi yona va fika lava kumbe ni va xavela Hennessy va lava ku xavela mani ntlambi ya xisati ni ndla ku yini man ni va nyika ku Hennessy ya me va ku hayi ta performa mahala hi la swilo leswi nga sungula kona hi ta cina mahala we gagashi siku rin'wana na rin'wana hi ku swi swa hina mali we hi vitana hi ta cina hi ku hi lava Hennessy ya ku nyika mani ntlambi leyi ya xisati leyikulu leyiwa leyi ya international ka ni va nyika ku sweswo loko ri if I'm shitting a ku ri na na mani kambe la I'm byela mina ni munhu wa ku chance I think a ni ri na mani kambe siku rero ni ta swi hleketa oh Blanca i siku ra Blanca was there hi ndlela ringini a ni hi tirhisa swona hina swa ku ha suka hambi hi ri hava munhu a ni hina ha suka ringini hambi hi ri hava munhu na chief ni chicheni mi tikomba hi ku dya ice cream ku amkhegulangi kahle kokwani hayi kona ni chicheni mi tikomba hi ku dya ice cream komba ku amkhegulangi kahle ene va kona la ku famba na vokwale mi ri yini kokwani na chika why mi chika hayi ni chicheni mi chichela yini ni chicheni a mi nyika malamulelo ni ya ka malamulelo ni chicheni ni pfumile rineke mina a ni kokwani mara ku na van'wani halaya ni fanele ni famba na vona se mara n'wi ku na van'wana ni fanele ni famba na vona mani mi ta va kuma va ta mi kuma masweswi na famba ni chicheni driver ni mi chichela yini kokwani